tütünüm kuhara. Niyetlerim ipten tütünüm kuhara. Komsomollar komullanıp bakotuna nihemin. Patolcuha dolguhan lağırdarga diyebil. Patolcuha dolguhan lağırdarga diyebil. Gününen günde olar. Bugün eheke yolcuktu kelliler urukku keliyene komsomolistara. Biligin min eheknikıtta bilhinlerdim. 1905-6 yıllarda komsomol plenumun çiliyene Marina Efimovna Aprasimova. Комсомольская активистка, улус бачотта гражданката, алгыз ветераннар клубтарын салаятчыта Мария Павловна Сивцева. Пионерская комсомольская активисткалар Елена Дмитриевна Кириллина. Мария Егоровна Егорова. Онна эхехыл жытты келле комсомол актива улус ветераннар советтарын председателя Семен Сафронович Тимофеев. Оғылар білігін комсомол юбилейдақ сыла қағыз сылын толары кем білері? Бағал стәтінері? Ағуан сылын юбилейдары олары бұд. Онан мені хеқа қылғастық бұл комсомол историятыттан бүгін ақтықпын бағарабын. 1900 сүрбе 1, Колун тутар сүрбе 5, мусустар үс күннері Жокускай коракка бастакы губерниятағы комсомольскай конференцияға сүрбе 4 делегат мустаннар Россиятағы Үтчат Коммунистический союз областағы тірілтетін тәрейбіттері. Губком секретарынан Раят Сугел талылы бұта, етінттен сағаламыта сақасырын комсомолын бай үгіз үте өгістердәқ чағылқа историята. Мәңі лұғығар маңнайғы комсомольская ячейка 1900 сүрбе сыллаққа ақсынныға бүтейдәқ ұсколатығар тәрілі біте. Бастақы комсомолларынан Николай Сосин, Игор Ларионов, Лука Егоров етілер. Жабілігін мен тылы беремете 5-6 сыллардағы комсомол пленумын членігер Марина Ефимовна Апрасимоваға. Бағалысты. Күнді үйерінәчілер, оны бұл оскола администрацията, бұқыларығытын ветеран комсомоллар атырыттан бұйылғы самы үйерілік комсомол ағуған сылынан ететік істінік ағардалебін көңілден. 1905 сыллаққа мен ұшытал едетін оламын бұл ұры өңілі лекер бітім. Оны мигін Герой Попов атынан осколаға учуталының үппіттірі. Отчатағы комсомольский районный комитет теммәрі, ол комитет мигін старшай пионер бағатайынан бігергет бітен. Оның Герой Попов атынан осколаға, Герой Попов атынан пионерский дружинаға старшай пионер бағатайынан үлелі бітім. Отчатағы бұл бұлырғы қартысқыны көрәрін. Пионерский дружина өлеті сүрдәқ үгіс өріттәғі. Пионердер иккәдділарғар бұставқа тәрейі, пионердер иккәдділарғар арағынай сбордары үтігі. Пионердер салаялар әті бейлерін кырачан бұраттарын өктібір өніктері. Пионерский тәрілтіні отчатауға салайар әті комсомол комитеті. Биги бастың пионердері ийтен-ийтенмет комсомолға тахарыр әтебет. Оны комсомолскай тәрілті бейтін кәкетігер ылам баран бұл районнағы комсомолскай комитет бігергететігер ұйтара. Биги пионердер бит отчатауға олахан сыллақ сұрықтағдылар. Тоғы диетаққа биги осколы аты Советский Союз героя Федор Кузьмич Попов атын сүгері. Бихи пионерский дружина бұд әме еті Федор Кузьмич атын сүгері. Onun район үрдінен бихи пионерский комсомольский тәрілтелер бит бастың болуақтақтар еті. Оны бихигі түйен бербетақ бит, бихи
Terilte oğullar bu teriltelere naha çügeydik ülelen oruyonga billen köstün barbuttara. Tığınçı 905 yıllıqa bu mayağa oruyon kiniger üleli kirbitim. Yörek salatıgar kiren piyonyer diyete yeni an bastan boruyonga teribitim. Piyonyer diyeten ülete ulağan örüttəğe. Barı oroyon barı oskolaların penyeske teriltelerin ülelerin halayara kontrollura. Oçatağı hüddəq üçügeydik respublika biller penyeske bahatayдар elbäxtər etiler. Olardan men ağayaqların birimen aqtım ete Katya Kalachova diyen töngülot toskolatıttan Payina Petrova diyen kaptagay hette klasta skolatıttan Zoya Nikolayevna Lukina diyen hanga bu bihigi oroyomutugar praktikaga taqsıbıta kinini oroyon üddünen sobodnay druzinaları teriyerke anan ülelep bitim. Otçota kini ederken kızcan bilgin oğlar beteren 6-5 sağın tomtoçu tuallan. Bihigi oroyonnay penyeskay teriltebit üçügeydik ülelen 1905 yıllıqa migin Moskvaga bir nedelelek seminarga ıta hıcıbıta. Otçotağı Respublika Komsomol Obalastagı Komitete diyen barıtı. Seminarga hıccan kelen baran ağa doydu seriyetin kennetten bastakı piyanyeskay sülyotu ıpıppıt. Iti sülyoppıt oğlar kiergele diyen toğuyca. Olahan hamay bihigi parapıtın kiergepite araz cühününen kıras kılamır marılla bulaqtır. Parapıt hagalanıqtan paşti bütürdülü bu kos ürdüğün sağa uğunnaq palkıga marıllanı iyilen baran bulaq kuduk tutan barbıttara halgını telebitin bu biliğine dolu oçatağı sülyoka hıcıbıt oğulur. Bu bihigi beyebit hüddä kündütük sanıbıt. Penyeske teriltedini komsomol salayara etini çügeydik istin komsomolu partiya halayara. Partiya Olihin oçatağıga bu bili estafete pokoleniyen komsomol tuğunan üçügey bayi is qoğannak oçatağıga dinnak qatıskılanından oğulubut kinige taqqabıta. Toğa estafete pokoleniyen atınırı. Bihigi komsomolskay teriltebitin salayır ete komünistiyeskay partiya. Bihi min komsomollaq bolamın komsomol mekteden bu Sovetski Soyuz Komünistiyeskay partiyetin kekketiger ılılıbıpından bihen 2 yıllaqa bilinge dılı kien tuttabın oğanna partiyine bilepin ilce sılcabın. Komsomollar ınırık örüttağılarını ıtallara. Aras komsomollar örektağ, tevöreğe dığı komsomollar manlık komsomolskay puçovkalarından bu hoğoru rayonlar ıçattara, koto rayonlarga tutularga barallara. Manlık puçovkalaq ıçattar komsomollar oğlar. Beyelere hürde, dostoynay, ürdük, sanalaq, tuakka barıtıgar bağalaq, jon boğala ulatallara. Oçatağı komsomollar ıçattarga, kırcağastarga, propagandistollara, partiye politikatın, komsomol ületin, tuğunan ügüs örüttağ üleleri ıtallara. Bu oçatağı komsomollar üle qatıskalara. Oğlar min eti penyeske üleni komsomoltan salay bıppın halayamın miyaxağa 1905 yıllaqa hayıngı penyeske lağırı üçügeydik teribip bitihin bu komsomol opkoma poçotny gramatından belaqtäbdi.
nagaradalabıtan. Ondan behilebit jöksö küske ülühübüten. Komsomollar ülelileriger bastataklarına manlık bımpyalları ılallara. Olakan munyaktarga. Plenum çileninen sıcıbıtım. Onunla plenum çilenigenden sıccan bir samay öyden bilin kalbıtım. Eti bihen çıgıl bolla. O çatağı onu oğunan ot diyer Dimitriyev Baybal Nikiperevis diyeni tohta elbette kepsebitlerin öydübün. Kini onu oğunan hasıdatan kehenge dolu otu pirmana tiyeribdi. Komsomolu eger ütün beyat innigi tiger. Solcu solut oңостun bastın ütçatları. Eyha min bağarım ete hüddek üçügey dostoyunay doyduğutuğu berinilek jön bolu olatar gıtıgır joğun manı ülehit bolar gıtıgır üddük üyereği kıhatıgır kirengit üyerenen eder bastın jonu kıtta kekkelehe kamsar gıtıgır. Oğlar bihigi naha elbek Peneskay, Komsomolskay ırgalarda tebet. Ondan bir ırgını eyağa belaktiyak bütün bağırır. Dolgun kurduk kugunan sürük kurduk çarılan, edin kurduk nirilen, eder oğa durdu but. Per sıpsıla süreni komsomol enmeğe kilertin. Olaq bir julurda küreni ol süren soğunan inertin. Biligin isteğin komsomol aktiva Ulus Veteranlar Советінің председателя Семен Сафронович Тимофеев aktıtın. Ben Götnik Previs Dimitriyev Manna Mahalas Raykomun Komsomolun Batıkayritan Ülüy Biremetiger Ведник штатный секретарь Доғынағар общественнен Уғырысқа бұғытынан үләбітім. Онны күдік тағаны үләтие салбанат дейін девиз рұқаттан бары. Еннігінен мен еті ғылларға тұз бәйім инженер-строитель боламын әлбәқ проекттар оңыр бұтым. Олардан бидестерінен кәскілден әхебәкі білергі пұлуа, төқтірттен Бәдмәт ақарға олақан комплекс чертүйін орамын тоттаран сүрбе бесіл гарантиялақын оран біліңаңыдлы тұрар ол. Сайын айы даяқылы тақаннар, өттата тақаннар онына үлелілдер. Ол перме инженерні коммуникациялақ, уылақ, солы рақтын тардылдар еті. Незерні электростанциялақ, Үз корпустақ, пермалақ. Ол біліңаңылы бақтақ ден сір бетін ата кәнекі кәскі өтчет комсомолскай перметі болыпты. Онны үләбіттірі ұлу даяркалар. Поп денекі орденнақ даярка үләбіті ұғыннық. Оны кәлім білін кәнекі 3 километрлі чуғас тәр кәкәлі тұрар әме перметері біттірі. Оны қамарынны. İkiz proyem var. Umanna Polosu dehigər 5 sulustaq komsomol monumentin olbudum. O petniki pres beta after bolbuta. Min çörtüyün munna simetin oğraçı, doktora oğraçı beta tutun oğraçı. Ontoğut bu dinlemen bilingağınlı turar. 5 oçutağa 5 ordan barta kalaçı aftahını mekanik olbutları. Так, үхіс сол әмен генер болырын бұғытнан 1967 жыллаққа Михаил Орос Попов инициативатынан геройдарға албанат монумен смететінен олды. Онны скульптор Винокурова, архитектор Слепцов, архитектор Санников Андрей Никентьевич, прораб Скрябин Борис Костюкинович болан ұғынды күләбіттірі.
Ondan ya 100 ordannak doktora bete verdi. Дальше очута bilimlerge производствона халаятчы быһытынан бәйәм пымканны тәнигетим очуларга. Онно биһи үле хыннанын лагырдарын кәриян үләтіретибит. Онна хамай чулуттан чулуу жоннора пропагандаларга таасылыр етибит. О курдук социескеле геройдарын Шипановы, Новгородованы, Самсоновы, Лауреат Егоровы, колгос председателен Ленин орденнактыры бараларын, үтүеләк РСФСР ваны сака республикалак үләһеттерин. Ордук кәккә үләһеттери биһи олак Корея хыҗаммыт агитациялан, бастыннарын иҗә хыҗан Мекайпала Захарап курдуктар. Роман Васильевич Васильев манна үле Албан ат музейен төмә ресбет дисәле була хыҗан кине onu үләпте. Онно шәри үле ветеранны Советим дистәтелләре Лариона Пет Васильевич, Скиряин Пет Юрович әме активне кыттын алалар. Оны олары өй сана спортивне теген чәбдік болаларын туғар. Итилан тарбы трездақа мәджә қолбатақ. Білеген бихил успутугар үз тыгынча тантаққа түйет аңар тыгынча ветераннар бағылар. Олар чыста бары үлі рас әгетеген нұрот қасы рас әгетеліләннер. Әме сылғыттар, әме даяркалар, әме түйе көрәтшілер, әме механизатордар. Тыгынчан ақсанна өтуе жоннар. Оларан аспыттара кине қолабырдарын бұ комсомол ағуан сылынан себәстен әлбәл статиялық тағыстылар. Оны хе еннекетін ұяр әркәй оңыстан үшгөй верақтақ дисциплинақ болар көтер бағарабын. Күндоғылар бейгіл жыттарбы бүгін әйеқә үрге кәхиләқ кәлілер. Barı sürünen gün bolan, Kölümnür Sovetkay doydugal, Saçlı küsüktü kudular, Komsomol boyu boydayugal. Ey yerim, korsunum bilene, Komsomol davarum. Gündükerim kavmuna yürüle, Allah'ın amarım. Жа ити курдук эһиги иһиттиги 1905-ен 6 сыллардағы комсомол үлетин туһунан. Аны 1907 сыллар комсомолистара партия 14-15 сиһин урақтарын улаққа келдериге күстерин түмен үлеләбиттері. Орду кулахан болқомто ити биремеға полит үрәқтәһіңе урулыбыта кыйы 30 сылыгаранан 4 комсомолист за себя из-за того парня комсаһыңа активнай дыккыттыбыттара. 110 хетте кыйыла кыйы знаметын аттыгар картыска түһәрческе тексебиттере. Бамы туту комсомол ударны делатынан билдерилебите. Онтон агуан сыллаққа үрдік тілі хүтүй мастардара, үрің илге гвардейстара, тыл серин культуратыгар комсомольскай қамсағын, көміс қотур қамсағыныр үліға қамнаска общественный олыққа улақан сәргәқсетіні тахарбыттара. Бастың өниксыттар Павел Шарин, Михаил Егоров, Иван Иванов, үрдік тілі хүтүй мастардара Иван Платонов, Олег Исаков, Алексей Макеев, Елена Карпова аттарынан отчотағы үтчат жақчы кен туттара. 4 нөмірді төңілітәгі профтех училище Павел Шарин Ленинскай комсомол премиятын лауреаттарынан үрдік атын сүкпіттері. Комсомол 19 сейін делегатынан Петр Сыпандин талылы бұта. Сақы комсомолын премиятын лауреаты Василий Винокуров салайчылақ, кыталық ансамбль, үтчаттар, студенттар анды дойдутағы 12 фестивалларыгар кыттыныл бұтам.
Ити курдук алгыс клуб ветераннара, урукку көлүүнө комсомолистара, гуманитарный оскола оғлоргар, элбағы кепсян-ипсян, юбилейный сылга аналлах викторинаны ыйтан оғлорго сүрдәғ үчүгей өйдөбүлü халлардылар.